Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Alдағы seriyada. Benim yanda Konsoni. Tekshira olasizmi ana? Hazır. Konsoni aybat qiz. Mana, bunisi senga bo'lak. Rahmat yo'sin. Qarasin, bu tish tugiliydi. Rahmat yo'sin Qarsh bobay. Dunyodagi eng yaxshi opa. Qish oshib kela, ha? Olay bir shilma qizim, opang bikiga ilakkandir. Bigreq uzoq kutasi. Opa keldi. Ayda olaysa qarshi olaylik. Qayda menim xonakam? Men bunda. Shu xonaka. Kimsen? Bir tug'animning qizini ishlatding. Narsa? Men bit bu. Gul sening haqda so'ylab turdi. Shunlabmi? Opa debgina qabatlab yurdi. Bizning turunda unutdi da bo'g'ay. Opa, sen bunda butunlayga qaytdingmi? Mana. Qarasin. Konsoni men yaratgan biyuni xotirlaysizmi? Ayya. Kon. Ayya. Eskitkish, shap harakatlar. Kim bunda shunday suyqimli? Ay, tati qiz. Ya, baldızım. Uzoqqa deb keldingmi? Aliga ayta olmayman shul. Biz senga har vaqt shodda tomog'ing ochma. Yo'q, rahmat yo'sin. Nechik pishirganing esimda? Shunday motor. Qarag'iz. Men oppa. Mana, men hozir oppa kibik. Konsoni. Kish oyoq kiyimini oldirga yuramish. Senga biroz zo'rroq. Konsonining usluban g'ayiblamaligisini so'rar edim. Eskitmali. Bilasizmi narsa? Menda bir bor. Tada! Bo'lak, qora. Meniki. Sening turida da unutmadim. Yugurim, rahmat opam. Sen menim bilan o'yin maydonchig'ina bora olasizmi? Nishlab bormasqa? Balki singroq. U hali darslarini qoramadi. Aniyim, maydonchiqda rahatroq. Yo'q dedim. Boshda darslar, ondan so'ng o'yin maydonchig'i. Aniyim usul. Tegul haqli. Tezdan bitiram degan eding bet. Aniyim anglamay. Menim dars hozirlasam kelmay. Birda. Birarsi bormi? Suyunish. Opam. Ayda, shipirtqina. Yaxshi. Xloya, yaqin kelamalla. Ha? Nishlarga jinasin? Uyingga qaytqash deyim. U turida so'raysizmi? Ishimni davom etam. Yaxshi bo'ldi hali keluving. Men da shod. Atışıqda biyikka uçabız. Atanabız ya orqa, ya olğa. Qullar tiyasimon bulutqa. Birga bo'lur rahat tik yotmaymiz. O'yin kulki bilan ko'ngil oshabız. Yaratib biyigan biyimiz bor. Davopa bilan Konsoni shin do'stlar.
яшаучыдай охшаш. Шын күңел белән елмаеп көләбез, хәтта шеш койрыклары да бер күрегез. Кадерле апамны бик нык яратам. Консуни кебек сеңелне башка мин очратмам. Бергәләшеп шуабыз таучыктан. Дә апа белән Консуни чын дуслар. Сәлам, Консуни. Сәлам, апам! Синең белән рәхәт иде, шәп ял иттек. Бик күңелле булды, апам, рәхмәт яусын. Искиреш көн булды, әйе! Шундый рәхәт! Мин җиләкле туңдырма яратам. Шулаймы? Мин дә җиләкле туңдырма яратам бит. Чынлапмы? Әйе, безнең уртак якларыбыз күп икән. Син алы, тик син миңа охшаган. Син үзең миңа охшагансың. Киләсе сериядә Әйе! бәхетле булып күренсәләр дә, аларны зур күңелсезлекләр көтә. Кемнең фикере иде бу? Сезнең җаза Консуни апасы белән дәресләрен хәзерли. Апам, ашарга әзер. Әйе, аңлыйм. Ни булды? Миңа иртәгә эшкә чыгарга кирәк була. Нәрсә? Консуни кем телли, ойнарга минем белән. Консуни кештеки, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.